Poznato je da je jedan od osnovnih prioriteta Vlade Republike Srbije povećanje izvoza srpskih proizvoda na inostrana tržišta. Cilj je svakako da se od jedne ekonomije zasnovane na potrošnji i na dosadašnjim privatizacionim izvorima fokus prebaci na izvoz i na izvozno orijentisana preduzeća. Da bismo bili izvozno orijentisani, lako je definisati to kao cilj i kao strategiju i prioritet državne politike. Veoma je teško ostvariti. Vi morate da budete konkurentni, vi morate da imate proizvod koji je dovoljno dobar, konkurentan, koji neko prihvata i proizvod i uslugu. Vi morate da imate tržište, morate da znate to tržište i morate da budete prihvaćeni na tom tržištu. Ono što je ohrabrujuće za nas jeste da je svakako u poslednje vreme prisutan dinamičniji rast izvoza od uvoza, ali je i dalje prisutan spoljnotrgovinski deficit kao jedan od naših velikih problema. U prethodnoj godini je postignut najveći stepen, istorijski najviši stepen pokrivenosti uvoza izvozom od 60% i takođe je evidentno povećanje broja kompanija koje izvoze. To je ohrabrujuće za nas, ali mislimo da je neophodna jedna ovakva vrsta podrške vas koji ste upravo izvoznici, neko ima više iskustva, neko ima manje, ali ste spremni da date podršku i novim kolegama, novim kompanijama koje su spremne da izvoze, ali im treba pomoć.